E hubleye phi waro ki perlok ki wasnyau suk wo ap yi khubor wa phalla ha new channel ki khubor wa phalla ki wakwa open snyau chapi wa youth u president ka ri Sri Lanka na yung wasa u hadin wa panman yekhi ki paiba ki wadaya lang lakam ki tku ha yung yong o tene yi idaw youth u kamte wai le panman yekhi ki paiba kamte te ton ap yegani khubor hadu wakut khnang wa yo tip i ye wasakhyat te chwa was dang ichiki khubor ladam pu emu de subscribe your new channels nya bha ye subscribe we ngat how to bell we emai tu khnang wa yo pten cho cho phu yo yigi khubor wa thame te yo krum de open slam tons dang ichiki khubor u president ka ri Sri Lanka u wada tip pertui kam u gota baya raja paksha da yud u na yung wasa u ne kasngi du hachwa wada janpoi ki wapanman yekhi namo ki protester ki wada chrai la kam chei won hi e neida wa mat ki ye ijing kardo hapo kari iwam jo mat ki menu de embon ngut ki bro ki wada yelang la kam ki tku ha yung yong uti unong ya khmat kari yo dawa ye hir chuki namo ne e no ye ka kam president ne resign no na ka kam president ki paiba da ong ki waneida wambiang wapat wayo ne wapanlai ka sorkar hapo kari neite idaw jia yaki hadu kadete hei wada hap ki wo mat yaki jingkardo wamjo mat ki nachwa katwa kite ki paiba ne ki protester dang yalang ki hakmat ka gate yung u president ki wada mut wop sia sendon chapo ki chipai da siet ki chajrong suin kam chi benta upenting ne pen unye ki waro weyo yin ki hadu wada mi u president na ite itaw kam waman katte uti u president da mu hei changai wedang man hi u kam u president weda mu hapo isenran namo hapo ipat iyo ki chipai ha ini idur da yo iye ki bru de ki hajar ngut ki wadayap sia chapo ithausa u president kat hadu wa penmi ia kani ga khubor empu mu tip chaiwan mu tang wada tip wa mu hapo ipat iyo ki chipai wei mu le hei changai nei liang ka Colombo hospital da ongko wada hadu khatso ngut ki wada manso hadin wato ki da ki tear gas canister kam wo pen kan mo wa ka ri Sri Lanka da mat ko ye ki jing e la katu kat ni banai wada dep he yeto wada duna bam duna phniang kari hapo kari wa kiwi i wada pen kardo ya kari hadu wada poi upot wam empoisa de ko wot wo thit i ki tear kitar wa kaman kaski kam waman kate hapo kari Sri Lanka da janlut ipniang kari ki waro tangwa ki waya panman yaki da kerchan yaki da kaliang percha hei wada buk ko yaki da ki private boss yo lai cha sorba yo dawa pendam no ya u president na ka kam president hajrong wambiang wapan lai u yakari kam te da pha ar phau hajar ngut ki chipai wa ki police officer yo yada ya u president kam wadi yo piha ini idur wakhandro watamen waya protest we ki pajba dapsia ki chapo yung u president dm ki waya thia athau thia u we dm le ki waya sumha swimming pool u hadin wada yud u na yung tip ile sangwajia yakani ka perthai hadu kadeni kam waman kate ha India dm kathma ha pardi ki Hindu wa ki Muslim kari Ukraine wa kari Russia le dang em ki ha kathma tum ka wi u prime minister kari UK da resign u na kachuki u nin kasngi wan da cha sediap u prime minister warim kari Japan ne kasngi wan da yud da u president kari Sri Lanka te tip waile sangwajia hadu kadeni te ton ya duai lang iya kani ka perthai khanang wayo yo biang ko Yesu kam na chwa